Aduh, Raka tuh. Mana ketapa tiba-tiba makan di babu aku. Apa ngetong sedih metuturiku. Foto nak kasih jok bagi-bagi yang bepa warga aku bela. Wih. Wah, cocok nih. Setan Remondi. Kami lu tulung. Maka dah bagi-bagi yang bepa kampung yang mondi pak. Mau nak apa dia berbuah. Kampung itu ini sedih metuturiku. Aduh. Ramadan tiba, pura-pura puasa manre subuh manre ele. Mondi, mulai tulu kajolo mondi. Akan apa di buah? Lo kini tulu nggak kepuang? Tulu kak kasih mondi. Jokong bagi-bagi yang kasih pak kampungnya deh. Mata apa tiba-tiba kasih nak apa di buah? Lona sedih joli. Lo kayak lisu jambang. Sedih betul. Dulu juga pada sa. Puasa kak? Langkah nih, anu cede serius lang puasa aku. Tulu lalu kamu di. Ketemu tuh aku perseng. Kulo kimalep pe. Paya deh nu mampu. Bagi-bagi yang ngi warga ya deh. Pakai nih kasih juliku ya deh. Lo ini sedih mesu Oh iya, kutuluk pilih ciceng po. Terima kasih banyak di Mondi. Palat tuh lalu ke sini. Aja lalu mau palo sali ya deh. Kamu sirikat aku pak kampung Nani puang, tetap bagi pak kampung Bukan aku tuh Mondi. Aja lalu mau pelese sali tuh dua Mondi. Aduh, aku tuh apalagi ada aku sangi. Nani puang, aman. Terima kasih banyak di Mondi. Yolo naya. Lola ada 5 liku. Hahaha. Dale mana ye? Hei, meronta-ronta video pembisnisku. Hei, Pak Desa. Kasur kasih bagi-bagi yang warga bepa. Mending ya bisnis sih. Lumayan. Pengeluju baru. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 10, 10 sedi, 2, 10, 4, 15, 16, 17, 10, 20 dibalu 10 sebu. Bah, lumayan. Aku juga baru tapi kok dia ngeliatnya beli 10 sebu 5 sebu agak pak itu kamu dulu anak mureh lo kemeli betlap sih liwa nyamangi liwa lunrai Enggak mebu itu bepa Mondi. tapi senendo siti mebui Jana wali di Fairo sapu sanindo situ ko jemak mabe pan kecuci agurina. aku setangan nih makuk mureh coba Rina jadi deno jema bepana Pasti dong itu lo kapal emang di Mondi. sagalo dali mureh Salina cek di Mondi. aku sabu mureh Alena cek di Mondi. di loput mureh 3 pas suku loki dinasti kangi pas sunah Betul le dona si kangi. 3 ade bicu mureh Bola bepa ni kepaba aja Mondi. sabra ki mureh dia ulbe baja libur nak Baju pipele Mondi melek apa susuna. kayak mureh baju plek pergi bahasa sunah Bisa nginjo. Hangat ka na niya motang. Diba sa kana? Dito ko tawe. Ada masiri ane, lo kamade bisa nginjo ane bulu teleku. Una na lemo. Dito man ang burasa. Makain man lepat. Dewelo man bursa ane bisa nginjo lo andre. Doh ko na matu. Doh ko na matu. Hai, hangat ka. Kudo ka na pala. Dagyan na na iye. mureh kok ngelap sih
liwaknya mau dibuka. Mandi. Palabi sih. Andala ko lade itu. Nek, pisang hijau. Nek, pisang hijau. Bre, kau gemal ya tuh deh. Kau licam nih. Labi kan bela mata. Mangalo dibuka ero. Majam pisang hijau tilolo. Dewe lo nek, pisang hijau. Alina timure. Kalau pajak pernah balu Kali mandi. Mas sabu mure, harga promo dan kerok. 10 mana bulu. Saya jalan mandi. Jadi balu beli. Nek, pisang hijau nek. Nek, pisang hijau nek. Nek, pisang hijau nek. Mandi. Anya kata dongok lo mata. Anda kan ambota patuli toli. Mata, mago. Aga semalam mau pokok tuh. Hei, mata. Hei, mata. Hei, mata. Pinsa taruh anggota mure. Boleh si kepala sah mondi. Mata, hei, hei, mata. Hei, hei, tetan hei. Mata. Iya semat nak kosi. Kamet deh. Mondi, jaman deh. Berarti kapa talingan botang. Ada pedampo kamre. Sibuk kaya. Kajak mah balu. Nacau balang. Astagfirullah. Apa sangi mana kelacau kau. Mata. Hei. Mata, talingan no. Hei. Mata. Mata hei, talingan hei. Mata. Hei. Hei. Mata. Hei. Mata. Hei. Mata. Hei, talingan apa kilisu hei. Mata. Hei. Mata. Mata. Hei. Oh, kau ngaji. Lo kimel lebih pelap sih. Liwanya mangi. Luku bakan pakai. Amu balu mondi. Pelap sih kau ngaji. Liwanya mangi. Madi di dadi. Berarti lapis luar mu balu mondi. Pamada di dari nih. Hah? Den mori kau ngaji. Telu alun rai. Makana madi di dadi. Oh, sabar aku mondi. Dejo lo wali. Papur karo hemal lapis di lalenge. Itu talange. Sesal ya tak kau ngaji. Habis penyam. Dapat magalo ka pangas campur bukang. Kabapati mo kemana subuh daging ngables ya. Ipabalik pa bimbing. Daging garanan subuh. Balera ko masu. Ang kakasara ya dapak. Daguan re manang kabalera ko masu. Ngabelet ko bing. Ayan ko dia matot ko. Ngabelet ko. Tejo keramang. So kajo kecelain yang buat malasa gerak na nasa na indologo. Nasago yang buatan. Ramang. Dato isang hilo to ko gamat chemitay. Dapat jo kekimitan buatang. Matuk bing. Mata. Oh, mata. Talinga ko eh. Mata. Talinga ko. Pisang hijau. Pisang hijau. Daga apa sangi jam botang. Pisang hijau. Pisang hijau.
hijau. Kode gaga pisang hijau. Mate katu. Bukan mungkrek ku jadi ikut tudang. Mana kamu nih celana kau botang? Pedih betul pisang hijau. Bahaya nih botai ye. Ngalale nonina, pasangnya tutung di bangga rampe. Bismillahirrahmanirrahim. Kau setan pasangnya joe bela-bela kok. Maksudnya ke setan botang, apa pinsan kita Pisang hijau si ketuang. Bota, talingan no bota, talingan no pas top sedih na anak ige. Pisang hijau. Pisang hijau. Buangnya, lawan ni wakas yang bota ye, malah ada ni tak lasana Pisang hijau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tama na, Cok. Malasagang botan nek. Gara-gara ane na malasan botang Degata wana pasangi jo. Ramang, benak tebu mam pisang hijau. Dena, libur nih palo kimalepe. Dapat enggak mabalu pisang hijau di kampungnya. Indok Siti. Indok Siti rodo makku. Mak muga bawang, dia Indok Siti. Hei, ngapa masih kutu demi tambah malasa? Dapat biji yang botang. Yang botang kelolo kejok kena. Pelari ka botang delepas. Hei, aga malah bicara botang apa koro? Melora ni mate poku. Di macene nena botang gara-gara iko. Kalaki, lo kamu samparan pisang hijau botang? Tiga gepak balu pisang hijau nek. Bepe lapis si bane, mega di balu. Gane lo mandra botang bepe lapis di pisang hijau milon andre. Nah gini pelera mang, pisang hijau balon andre yang botang. Pisang hijau. Hei, joko mana mo samparan pisang hijau botang? Kuda mo joko cala mana ko tu? Tega di nek. Di mana dia long pake? Wah, nana iye. Tiko, sini di dulu. Nah gini ramang, dagaga di runtuh pisang hijau. Masalah kita nenek dolong kok. Wadah aman-aman saja tuh. Ini deh, pisang hijau. Gue kan pisangnya digagau pun lah. Selamat nih ramang, atau dituwi rambutan. Apa aman? Ini belum apa? Satu. Assalamualaikum nak. Alhamdulillah, runtuni pisang hijau. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Joko na mai. Bismillahirrahmanirrahim. Pisang hijau gini. Pisang hijau. Alhamdulillah, takut talingannya botang. Alhamdulillah pisang hijau. Alhamdulillah dapat telingannya botai. Kasih wah, ikut aku kemana? Di sana pelian botang, kata telinga no tu. Bimbing, siapa? Yuk. Terima kasih wah. Terima kasih, wah. Dadah. Dadah.
Depa, makin renang. Alhamdulillah menggaribi ini kesedih sama bang. Perihal kenana ye. Aja makin rutut tuh. Matindro kak melepula dah sedih. Lemah. Perihal ku iku bingung. Hai teh kalau jawab kak. Waktu jaga bola cewek tak, kan ke cewek tak. Kance kak. Kina macem, mengganggu ku matu. Kance tak wasan. Kina macem, dia to gaga cewekmu. Jauh ya macem ramah. Kau tidak tak. Kalaki. Formada no runtu THR. Depa gaga puang. Loko ke THR. Lo gitu. Aja nih pada Cina. Dapat, lo pengarep puan THR. Boleh, Robing? Yes. Bimbing. Dapa. Ramang. Depa, biru. Celak. Celak bing. Alhamdulillah. Ya tuh babir. Terima kasih banyak, Wang. Mudah-mudahan mega daleta. Sama-sama. Makin dulu aku mengaji wah. Iya, Aja mah pongo tilo matin bawang. iya. Terima kasih puan. Mudah-mudahan magati kilapine. Sama-sama. Terima kasih tuh doamu. di sana aja loh, Wang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tutupnya kuleleng ya di. Iya. Herita, kos pano ko papa buka ya magalo-galo aja na banda-banda pa bang gola. Watong kememen dolo ko banda-banda nguti pa bota roi pa ko be pagalo pano ikuti lo kumala be pung sobu yang perkantong lisu bulamo lo keboti mo. Hamane, Nene Rita nasa makabuti mo. Herita, pada ko kamu pau. Masa makaboti mo ko, nabaw na timuko pa adaw na surga. Agin dolo ko, bantu mo para bawa na surga. Kota kita bawa na surga jangan utama surga. Sa babati. Akasane kamu apa? Langsung dia macai. Aja tuh lima cene para malangi. Masola tuh pesamu. Astaga, tak keluar kamu otang. Nagin aku padaka. Ikuin dolo ko mencoba aku mana kulo nang bota to lima tatelo ko padongo eh. Maya ko madama Rita, apo ko mato. Sandra nagaw ta nin daw logo eh. Aga Rita, masang daw ta ako. Pada ko kamu pau. Wah, sudah Nene. Ini bati-bati dia gacap puna. Agak mana sih tuh? Deva desa. Pengewa ular malangi. Ini. Bang, kuat di belece kampung Indolo, kuat belece kampung bawah nih libala ada rosoi. Yung napa ada semula cek kampung eh, majampe na. Aja na kasi tapo nga tututi mapangewa. Paular malangi. At tambah-tambah dosa ki bawa. Na dosa eh, lo, badi kurangi. Ihe mas pamulo puange. Ya puange. Wah, udah nih. Lo kamaku tanah. Diwan nih, ang kamanalay ki papabuka mondi. Au suruh tuh nih bagi-bagi yang ini pak kampung papabuka. Depa kami mah puang musur mondi bagai-bagai. Depa lapis Indolo go. Pamasa di Pujiladey di mandre depa lapis ye deh. Dan nalaka puang. Napa balik ka mondi.
Yan pa beli tuh puang, sepu-sepu semika. Nakabalik yung mondir o dabe palapis ye. Muhammad. Dito nga to gaguna na mondir di Paranoang eh. Yo ko mondiwa. Kuruntu po. Mupo ko na pangempang eh. Kalabawa ni po ako merunto mondi. Pak mondi dito na di Paranoang itu. Dan akan atu yung. At kanu cala mati rin ko. Pamalewa-lewa ni seding Paranoang na. Makulit-kulit at tumapakaroon na pegaw. Ay, pusi tong last ng tarir mondi. Ikaw mo atang. Ang kanang ron THR. Ipagaga puang. Loko THR. Loka puang. Aja ni pala. Kaya kita akhir aku puang. Ya po dele na tuwa ako. Abra kilin daw logo. Jero kasi ito machuay. Deme to gaga dala yung THR. Nananaba dala THR palo maliwju baru. Kasih di Padisa. Ye, sama-sama nak. Sabra kin dolo ko topeng api wale kipa ye dan nananaba wale. Wala sabar na. Hey. Kalinga ki hey. Wala dalam aku. Hey, pagi ni merambotang. Bisa di puang. Hey, orang pala ali sambotan. Sama-sama. Kusingit tadi dengan tawanan.